Rutinitas sing diulang terus saben dina guys ya, kue bersih-bersih. Engko disit tak joget disit, ngumpul nyawa asik. Asik 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 ser 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 Lanjut buka jendela karo korden kaikin peteng kan guys, ekin remet-remet lawang sekitar tengah kena guys. Korden karo jendela ngarep juga dong guys. Lanjut anak lanang digugah layak konsolat lawang wis padang. Lanjut anaknya wadon juga digugah, kontangi dong. Aja salfok kasurnya berantakan banget guys, hehehe. Lanjut nyapu kamar mburi guys. Disapu-sapu ban resik. Lanjut nyapu ruang tengah, ruang TV guys, kayak anaknya inyong lagi nonton kartun kartun apa mbuh malalah aben dina nontonnya kartun guys, jen ora bosen mbok. Lanjut inyong nyapu kamar ngarep guys, kamare anak lanang. Bar kue lanjut nyapu ruang ngarep, layak carane ruang tamu guys, tapi nih ya urung anak kursi nih guys, ekin kosong melompong hehehe. Lanjut turunannya juga disapu-sapu ben resik.